ikaze muri no si imikino kuri Trend Nova TV nitwa Kim. Ibyavuzwe bimeze biti tariki 30 abantu benshi bari bayifite amatsiko yo kumenya ngo ibihembo bigomba gutangwa na Rwanda Premier League bigahabwa umukinnyi w'umwaka ninde, ese ikipe y'umwaka ni iyihe, n'ibindi bigiye bitandukanye byose byamaze kujya hanze kuko byabereye muri Kigali Convention Center. Uko rero igikorwa cyagenze, umukinnyi w'umwaka nta wundi ni Nige na Kirema wa APRFC Football Club. Nyugariro waje yambaye umwambaro w'Amavubi kuko ari mu mwiherero ndetse yiteguraga kujya mu gihugu cya Algeria. Yashyikirijwe igihembo n'umunyamabanga horaho muri Ministeri ya Sport wa Yezu François Regis. Yagize ati rero gutwara igihembo ni by'agaciro kandi warakoze rwose, murakoze mwese. Nitwa rero Nige na Kirema, akaba yahegetse abarimo Muhire Keve waruherutse kugitwara mwaka ushize. Ngayo ngo kuko byari bimeze. Umutoza w'umwaka wa Dajkonovic, uyu munya Serbia utari ukiri mu Rwanda nyuma yo gutandukana n'ikipe y'ingabo z'igihugu, yagiye amaze gutoza imikino 27 yatsindamo 17 mu gihe anganyije 7, hanyuma agatsindwa 3. Rero akaba yegukanye iki gihembo ahigitse barimo Robertinho wa Rayon Sport ndetse na Mbarushimana Shabani wa AS Kigali. Ikipe y'umwaka rero ushobora kwibaza ngo imeze gute ikipe y'umwaka yatoranijwe na Rwanda Premier League yahembwe ni yihe 2024-2025 muri shampiyona. Umunyezamu ni Nicolas Bwato wa Mukura Victoire Sport. Bamyugariro cyangwa bamwe dukunda kwita aba defenseri no umukiza Abedi Mukura Victoire Sport ndetse na niyo mugabo Claude wa APR, niyo Jena Crema wa APR, Yus Dianye wa Rayon Sport. Abakina hagati naho ni Henry Musanga wa Polisi, Ruboneka Jean Bosco wa APR ndetse na Botenga Mosa wa Mukura Victoire Sport. Hanyuma barotayizamu cyangwa bataka ni Fade Nganyi wa Rayon Sport, Jibril wa Tara wa APR ndetse na Omar Abba wa Bugesera. Ngiyo rero ikipe y'umwaka yatoranijwe. Ese wowe urayivugaho iki? Hari icyo ivugaho, hari icyo inengaho? Hanyuma rero by'umwihariko rutayizamu umwaka nta wundi ni umunya Nigeria Omar Abba ukina ikipe ya Bugesera aho yinjije ibitego 17 byose. Omar Abba tipe ushobora no kuba rwose afite gahunda itoroshye cyane. Hanyuma rero umunyezamu w'umwaka yabaye Sebwato Nicolas wa Mukura Victoire Sport aho yahigitse barimo Pavel Nzira wa APR Football Club ndetse na Karim Ndiaye mu kipe ya Rayon Sport. Uyu munyezamu yagize imikino 14 atinjijwemo igitego mu gihe yatanze imipira 2 yavuyemo ibitego kuri bagenzi be. Sebwato yahembwe na Murangwa Jean Eric wabaye umunyezamu wa Rayon Sport n'Amavubi ndetse niwe uyobora ishyirahamwe ry'abakiniye ikipe y'igihugu irizwi nka FAPA. Ngayo nguko rero Sebwato rwose umunyezama wa Mukura yitwaye neza ku buryo bugaragara. Umukinnyi muto rero w'umwaka nta wundi yabaye Hussein Selafi wa Magaju Football Club aho rero yahigitse Adama Bagayogo wa Rayon Sport ndetse n'umutunzi Darcy wa Kiyovu Sport. Hussein yashyikirijwe igihembo na Niyonzima Haruna yakinnye imikino 25 atsinda ibitego 11 ndetse atanga imipira 8 yavuyemo ibindi bitego kuri bagenzi be. Ngaye nguko si ibyo gusa, ibihembo byatanzwe byo ni byinshi. Igitego cy'umwaka nicyo Abiramahera Bedi wa Rayon Sport yatsinze Muhazi. Igihembo cyatanzwe n'umutoza w'Amavubi y'abagore Kasambongo cyakiriwe n'umugore rero wa Abedi kuko uyu mukinnyi we yahamagawe mu Mavubi akaba yamaze kujya muri Algeria. Yahigitse rero icyo gihembo yagitwaye yahigitse barimo niyo Jena Crema yatsinze Mukura Victoire Sport, nicyo kwitonda Alebaka yatsinze Mukura Victoire Sport. Chairman wa Rwanda Premier League Mudahelwa Haji Yusuf yahaye ikaze abitabiriye rero ibirori barimo umunyamabanga horaho muri Ministeri ya Sport wa Yezu François Regis.
yasabye kandi ko igikorwa kiza kwihuta kugira ngo abakinnyi b'Amavubi bafite urugendo saa 5 bari bafite urugendo saa 5 z'ijoro aho bagombaga kwerekeza muri Algeria bataza gukerererwa. Ngayo nguko rero harimo abantu benshi bitabiriye bino birori bagiye bakomeye mu mupira w'amaguru, harimo nyine uyu munyamabanga uhoraho muri Ministeri ya Sport ndetse wakoze no muri Ferwafa wabaye n'umunyamakuru bwana wa Yezo François Regis, harimo kandi perezida wa Gasogi United Kakoza Nkoreza Charles, akaba na vice perezida wa Rwanda Premier League. Sabo gusa harimo perezida wa Ferwafa Munyentwara Alphonse na Mudaheranwa Yusuf uyobora Rwanda Premier League, harimo umushoramari Munyakazi Sadat wigeze no kuyobora Rayon Sport. Hanyuma rero itorero Indinzi Culture Troupe niryo ryasusurukije abitabiriye bino birori byabereye muri Kigali Convention Center. Byari bicika rero, ntekereza ko uko ibihembo byatanzwe nta muntu ugira icyo abivugaho. Abenshi bagiye bavuga byinshi ariko uko byagenda kose ntacyo wakabaye uvuga ko ntekereza ko ni ibintu byaciye mu mucyo. Gusa ikindi wamenya mu byerekanwe cyangwa se mu byatangajwe kuri uno munsi, hari kwerekanwa ibihe by'ingenzi byaranze umwaka w'imikino 2024-2025 muri shampiyona y'u Rwanda. Ni shampiyona rero yatangiye muri Kanama isozwa muri Gicurasi nyuma yo gukina imikino 240 amakipe yari 16 ikipe ya APR yegukanye igikombe cya shampiyona, naho Vision ndetse na Muhazi United zimanuka mu cyiciro cya kabiri. Hanyuma witwa Leon Imanzi na Rego Galus nibo bayoboye gahunda nyine z'ibirori. Itorero Indies Culture Troupe niryo ryasusurikije abitabiriye ibirori nk'uko nakubwiye. Ibirori byitabiriwe kandi n'abandi bantu batandukanye bagiye bakomeye hirya no hino, yaba mu mupira w'amaguru ndetse no mu zindi ngeri zigiye zitandukanye. Umutoza Mugisha Ndori watoje imikino itatu ya nyuma ya shampiyona muri APR Football Club yarahabaye cyane. Niyonzima Haruna na Mwungeri Patrick bari bitabiriye nabo bino birori. Hanyuma nyine ubwo kapiteni Niyonzima Haruna niwe twagarukagaho. Hanyuma umunyamakuru wa Radio on TV10 Hitman Jean Claude nawe yarahabaye. Hanyuma rero abandi subwo nakubwira n'umutoza rwa Claude na Nizigimana nyine Karimu Mackenzie. Aba rero ni bamwe mu bantu bari bitabiriye iki gikorwa. Harimo na vice president wa mbere wa Ferwafa Mugisha Richard aganira rero na Menye Patrick uri mu bateguye iki gikorwa. Abatipe babaherwe nyine abandi abantu bakomeye cyane kabisa bari bitabira, abanyamakuru ba siporo, abakunzi ba siporo muri rusange, abashoramari ku rwego rugiye rutandukanye, abanyamakuru ba RBA barimo abitwa Lorenzo Christian ndetse n'abakinnyi bari bahabaye benshi kabisa. Nyuma rero yo kukubwira ibyavuye mu bihembo bya Rwanda Premier League byatangiwe muri Kigali Convention Center, sinasoza nakubwiye nyine ibyishimo by'umwe mu batoza bashyashya mu ikipe, nk'umutoza mushyashya witwa Afami ya Lotfi wahoze atoza ikipe ya Mukura Victoire Sport, ubu amaze kwerekeza muri Rayon Sport. Uyu musaza rwose yishimiye cyane kwigira muri ino kipe ya Rayon Sport. Ikipe yavuze ko byari inzozi ze zikaba zibaye impamo, ati kandi intego no gutwara ibikombe. Ati nishimiye ubuyobozi ndi kumwe nabwo ko n'ubuyobozi bwiza bwo hari byinshi yaragendeyeho, nyamara byatangiye binugwanugwa guhera kera. Hashize igihe rwose bivugwa yuko umutoza Lotfi ashobora kuba rwose yarumvikanye n'ikipe ya Rayon Sport. Robertinho rero ubwo nyuma yo guhagarikwa y'amezi 2 akanatanga ikirego avuga ko hari amafaranga abatamuhaye asaga miliyoni 20. Sinzi ubwo rero aho bigeze, ariko byanze bikunze tuzamenya no makuru aho bishyira. Ese miliyoni 20 Robertinho yishyuzaga Rayon Sport z'amezi 4 bigendanye n'ibyari biri mu masezerano yarazibonye, ndetse n'abungiriza be nabo bari timu ye byose kugira ngo barangizanye, cyangwa biracyari ibibazo uzajya kumva Rayon Sport ifatiwe ibihano mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gusa ikirego cyo cyamaze kugezwa muri Ferwafa, nubwo Robertinho yajyaga avuga ko atakigera arega ikipe ya Rayon Sport.
ngayo nguko rero nitwa Kim, iyi ni Trend Innovative. Duhe comment nyabona cyangwa ukande like, ubundi urabukoze cyane.